Besti. Tá bom. Desce. Bom exemplo. Por que exemplo? Exemplo, Esse saco bestiu. Mwen bakon sa mta bzem flou, se Alzheimer. Ou toujou sensibilize zore mwen avèk bagay zan yo. Si se yon ta si vin kon si se yon konen. Konen mwen. E so apetit. Tak gen. Mon gran garçon. Tak pasi. Gros pecto. Só fè. Ah. Si, se mwen ka bozen. Se mwen ka bozen. Ça fait longtemps. Bon jan an lem bon, an bam bon, tout kwa mon chéri. Tout sa tati, se de beau. Pour soirée, ah. Baka bon, ton me kom. Ouais, mais qui t'a bébé chameau, là? Mas putem kita kate. Kan nga lagi so upo e ko sa bala sa rami. Ton me kom. Ton me kom. What type of plane is this? You dey use your